8 volontera ove organizacije u pratnji njenog osnivača Arnaud Guyona dopremilo je 15 tona pomoći. U pitanju je nova roba koju dobijamo u Francuskoj od raznih firmi sa kojima imamo saradnju već nekoliko godina, tako da smo zadovoljni što možemo da pomognemo na taj način Srbe na Kosovu, ne samo rečima, nego da pokažemo na delu da smo solidarni prema njima i da se saosećamo sa njima. Prvog dana uručivanja pomoći, volonteri francuske organizacije su obilazili srpska sela u okolini Prištine. Kako smo u privatnoj kući, znači, dobili smo igračke, deca su dobila garderobu, znači cipelice, jaknice, sve je to nova garderoba, deca su oduševljena. Francuska organizacija na Kosovu radi sa eparhijom Raško-Prizrenskom, koja ima evidenciju kojim je srpskim sredinama pomoć najpotrebnije. Ove godine je Arnaud Guyon sa svojim prijateljima obezbedio oko 200.000 evra za građevinske projekte, rekonstrukciju, čak i izgradnju nekih školskih i predškolskih objekata. Ovom prilikom ćemo neke od njih da posetimo, neki su radovi još uvek u toku, ali nadam se da će ta saradnja biti još prisnija i još plodotvornija. Veoma smo dirnuti situacijom na Kosovu. Naši volonteri su zaprepašćeni onim što su videli prethodnih dana u izolovanim selima, u zabačenim selima gde žive Srbi. Deca koja se igraju usred zime u vunenim čarapama i letnjim sandalama. Starci izolovani u napuštenim kućama. Sve je to veoma šokantno. Organizacija Solidarnost za Kosovo aktivna je 11 godina.